हानगी मिनिस्टर डॉक्टर क्वारकपम लोकेन कांग्रेस काउंसिलर अहुम वार्ड मेंबर सिंह अमदी महाकी वर्कर्स सिंह लोइनना कांग्रेस पार्टी दिगी टोखरे नुपी फुबा पुलिस पर्सनल चराक पियु हाइना उरिपोक लंबी थिंगदुना मियामना खोंजंग संगसिनख्रे अमसुंग सिंसाक मिपाल तांगदबा अमदी वाता पातबा लमदम अमा ओहेंसी हाइरबदी सिंह अमसुंग तमदा हॉर्टिकल्चर की पोथोक मरांग काइना पुथोनबा होनगदबनी हाइना डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगमना फोंदोखरे खुरुमजरी मियंग ताबिरब सिंहबो तारामना ओक्जरी हौजिक मरुएबा पाव संदोकना पिजरी सगोलबन केंद्र कांग्रेस टिकेट कारक्टुना मिनिस्टर फाबु ओरमलबा डॉक्टर केएस लोकेन हौजिक काउंसिलर ओरिबा वार्ड नंबर 8 की कांगबम टिकेंद्रो वार्ड नंबर 10 की सलाम टिकेन अमसुंग वार्ड नंबर 4 की कलांगसुलु गांगमई अमदी वार्ड मेंबर कया यावना कांग्रेस तगी टोकले हाइना पाउमी सिंह द फोंदोखरे तखेलमम लेकाइद लेबा डॉक्टर केएस लोकेन की युमदा पांगथोकिबा पावगी मिफम अमदा हौजिक कांग्रेस की टिकेट कारखिबा केंद्र सिगी तोंगान बा वार्ड मेंबर कया केंद्र सिगी ब्लॉक कांग्रेस कमिटी की थोकपबु सिंह अमदी वर्कर कया सरुक याखी डॉक्टर केएस लोकेना हाइकिबदा हंदक पार्टी की प्रेसिडेंट की फम होंगदो होंगजिन तौरपगी मखा तारकपु ओइना इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन की टिकेट पीबदा मिसंग मिखाई नाइबा ब्लॉक कमिटीना रिकमेंड तौकिबा मियोसिंगबो नियम ngaktaba mongda केंद्र असigi वार्ड मरीगी हौजिक सिटिंग काउंसिलर ओरिबा मियोय अहुमबो टिकेट पीबगी महुता अतोपा मियोसिंगदा टिकेट पीबा ब्लॉक की महिला अमदी यूथ लेवल दा नियम की वांगमदा मियोय पंगहापता हापचिलकपा असिगुंबा कया लेबना महाकी काउंसिलर कैंडिडेट सिंगना मपी मपा याउदना इंडिपेंडेंट ओइना इलेक्शन थेंगनगदबा कया सिदगी महाक याउना काउंसिलर सिंग कांग्रेस दगी तोपगी फिरप लौबनी ब्लॉक लेवल लेबा कांग्रेस कमिटी सु पार्टी दगी पुनमक तोलगनी हिरमसिग मरी लेना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रेसिडेंट अयिब चरोल अमसु पिसिनख्रे लाकदुरिबा आईएमसी की इलेक्शन दा कांग्रेस दगी तोकलबा काउंसिलर सिंग इंडिपेंडेंट ओइना इलेक्शन थेंगनरगनी माद मखा तारदुना महाक मसागी ओइनदी करंबा पार्टी दा जनरल इलेक्शन थेंगनगनी हाइबा हौजिक फाबगी ओइनदी हाइबा ngनमली हाइखि इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तारीख जून की तारीख अनीदा तौगदोरिबा इलेक्शन सिदैसिदा अखोई कयारक हन्ना मागी वार्ड काराब नुपा ताबद काराब नुपी ताबद काराब अदुगुंबा काउंसिलर कयाबु नत्तब ओइदब प्रचार तौरगा अखोई टिकेट डिनाई तौरपा लोइनना ब्लॉक पु इकाई खुनबा उलक्तबा ब्लॉक की रिकमेंडेशन कया सिंग से थवा सारक्तबा मसिगुंबा सिंग सिदगी आई इसा थारगा अखोई की कांग्रेस की हुजी सिटिंग काउंसिलर वार्ड नंबर 8 काउंसिलर वरिबा आई मरुप श्री टिकेन आई की मरुप वार्ड नंबर 10 की काउंसिलर हुजी वरिबा श्री सलाम टिकेन कलांचोलु वार्ड नंबर 24 की हुजी सिटिंग काउंसिलर वरिबा हारिबा मयाम सिंग से मसी करिगुम मखल की खनबा अमत यावदना यामना अखुब मियंगदा पार्टी सिगी हेन तुंगी सखतनबा पार्टी की मी काब ननब होनब मालक्तब मसीदगी अखोई पुनमक ब्लॉक की महिला की यूथ की पुनम असे अखोई पुन्ना अखोई ngasiदगी कांग्रेस तोक्सरगे हाइदना आइना लुसिंगगा आइना लुसिंगगा ngasiदगी अखोई पार्टी थादोक्सरे हाइदना आइगी रिजिग्नेशन टेंडर ने पार्टी दा ngasi सबमिट तौगिबा अमरोमदा वार्ड नंबर 4 के काउंसिलर कलांग सोंगलु गांगमैना मतम साना कांग्रेस की थबक थरम सिंह मतेंग पामगा लोइनना पार्टी बो मपांगल कलहन्नबा होनरखिबा कया सिंह अदबो पार्टी की अखुबा मियंगदा टिकेट पिरक्तबा नुंगाइतबा फावे महाक मसा ताम अनिरक कांग्रेस ता कारक्टुना हौजिक कांग्रेस के काउंसिलर ओरिबने ममांगदा वार्ड असिदा जनरल क्वार्टर की नुपा के सीट महाक मसा नुपी अमा ओइना लंबा तौबदा कारखिबने हंदकसु वार्ड असिदा नुपी की रिजर्व ताबत नतना शेड्यूल ट्राइब की रिजर्व सु तारिबने मसिदा सिटिंग काउंसिलर महाक मसाबु टिकेट पिरक्तबा हाइबुसी राजनीति की अखुबा मियंगने हाइखे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शन सिदा कांग्रेस पार्टी न तौरइबा मैना लिचत असे आइना
यानिंग दे हाइबदी आई ममांग दसु कंसेक्यूटिवली अनिरक वोट का लाख्रबनी कांग्रेस की पार्टी असदा अदुगा ममांग की इलेक्शन दुदा जनरल की ओइना आई नुपागा थेंगनरा कारकपनी अदुगी ममांग दन नुपी की कोतादा कारकपनी आईना पार्टी की दमकता से वाना सही तरह से वर्क तौरगा मोइना हंदक पॉलिटिकली असोसिएट तौरपसे आई याम नुआइते लमदम सिदा ILPS अना हलु हाइबा दाबी द था सिगे तांगनी पांदा ओरिपोक माइके द सतखिबा मैरागी रैली द सरुप याकिबी ती तारानीबु फुबद सेनापनी हाइबा सिक्योरिटी पर्सनल सिंग मटिक साबा दंडी पियो हाइबा दाबी दा ngasi oripok lambi thingbai thabak chathakre thaudo asigi matang da semkiba JAC na sinna chathari ba oripok lambi thingbai khongjang asina lambi asida chatok sin tawbada apan ba oikre thaudo aduda senaba police personnel sing jarak pigedabini haina miyoi kayana sorbon thingal da wakat mifam su chathaki wakat mifam aduda police na phubadigi sokpani hairibi tarini su sara henduna sarup yari JAC के कन्वेनर RK कृष्णना फोंदोरपदा सिक्योरिटी पर्सनल नुपान नुपी फुबा यानिंग दे हाइखे पानगी मैदागी लिली चटपा हलकपदा अखोगी अंगांग खरा तानरबा पुलिसना तानरबदा ngасagi माजना खामुबदगी नुपा मन नुपी मदा ngасagi मा लाइकला सु लो खंगबनी लिचैना कल फुजले मंगोंदा तरिगिनो बसिबो मासी ngасagi अखोगी फुरुकी ईमानदे फुरुकी ईमानदबदुना फुबो चोरमबय फुरुकी ई ओइतागदी मासे सबमनब मियंग दे यंग ngасagi मा क्लो दु खंबनी मा फुरम दबसु यायबा अदुना से फुरुकी ईमानदबना फुबो ओइरबनिना अखोजु ngasi सिगुमबा मखल के आगे अखोगी स्ट्रेटेजी दाना खंगदे स्ट्राइक खंगदे बन खंगदे अखोई लोइना माना अखोइदा हाइबा माना तालिबा दाबिसे फंगदिबो अखोई नुम कथाजगिरि वाकत मिफम अजुदा सरुक याखिबी नुपी अमना फोंदोरपदा मराल लेबा सिक्योरिटी पर्सनल सिंगी मथक्ता अथुबा मतमदा आइन गे ओइबा चराक पीद्रबदी खोंजंग कया संगसिन खिगनि हाइखे पालिबा सरकारसिना तासन्नदना उसन्नदना लेबा तारगदी अखोई लमदमसिनि सिविल सोसाइटी मा लाइबा इमालुम अदगी लोइनमक अखोई मयामजो खसमनरगा अकनबा सहीना खोंजंग जंगसनबसु सेम सारे अमरोमदा पुलिस ना फुबदगी सोखिबी तौरांगबम तारिनीगी थौदोपो यानिंगदबा फोंदोक्तुना ngasi नावरेम थोंग खुलेम लैकाईगी नुपीसिंगी अपुनबा याइफल लुपना सिंदुना वाकत मिफम अमा लुपकी संगलेना पांगथोखरे थौदो असिगा मरी लेना लुपके लुसिंगबी अमना फोंदोरपदा पुलिस ना नुपीदा खुद थादुना तमथिबा मवोंगदा फुबा यानिंगदे थौदोक्तुदा सेनाबा पुलिस पर्सनल मरी लेनावा अथॉरिटी ना मटिक साबा एक्शन लौखटकदबनी हाइखे सिंगना फातो द थोलादी यौजे हेना फतबा पोसे वाखल लोनजे फतबा न पुनरादी असी अना थोंनादना यान अचौबा यौम तौरकनी जे हाइजनिंगे मजे माना तौरिबजे अखोई खोंजंगजे माना फतलिबो माना कनो तौदिबो खोंजंगजे मखाताबो तंगसनजगिनी ngasi nungthil pung anirom taba matamda health services manipur ki CMO Imphal West ki makada doctor amadi nurse dauna police sawa team amana soktuna chara henduna leidibi तारिनी की फिवम सोक्सिल लकपदगी मखाता ना लायेंगनबा पुखटख्रे तुंगदा उरिपो की नुपी सिंगना थौदोक असिबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना चीफ मिनिस्टर दा मेमोरेंडम पिसिननबा खोंगना लाखी नुपी सिंगा पुलिस का ngahak muknaraba matungda उरिपो केंद्र की MLA एल नंदकुमार लाक्तुना मियांगो वाडी वटाई सानखी नुपी मरी खंगतुना चीफ मिनिस्टर बंगलो ताना चलबा मतुंग मेमोरेंडम पिसिल हनखी उरिपोक्ट लेबा हेरिटेज कन्वेंस के ओजा अमदी माहिरोय सिंगसु ILP की खोंजंग सगतुना स्कूल ममांगदा वाकत मिफम सथख्रे मणिपुरदा ILP चना हलु पास तकिबा बिल एक ओनटो हाइना दाबी तौकी सिंसाक्ता मिपाल तांगदबा अमदी वाता पादबा लमदम अमा ओहनसी हाइरबदी सिंग अमसुंग तमदा हॉर्टिकल्चर की पोथोक मरांग कायना पुथोकनबा होनगदबनी हाइना Deputy Chief Minister Gai Khangam na phongdokrai Wafamasi Department of Horticulture na Khongam Pata na Unasaba Training Hall Sangabi ki thoramda mahana phongdokibani Farmers Sing Training Program hongdokpaga loina na pangthokiba thoram ajuda Kendra gi MLA W Brazabidu Parliamentary Secretary Bungzagin Balti amadi Director Kipken Singbamiyo Singsu Saruk Yaki Saruk Yaki ba MLA Brazabiduna
मणिपुर के सेल थुम की फिल्म हेना फगत हन के हाइरबडी हॉर्टिकल्चर द माई ओनसिन मथौ ताई फार्मर्स सिंग अनोब साइंटिफिक मेथड सिंग सिजिन्नदुना पोथोक हेना पुथोनब होनगदबनी हाइखी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मखा ताना मणिपुर से लाइन सेंबिरकपदा सिंग अमदि तम अनिमक सब मानना लेहाउ सेनब लमदम ओइना सेंबिरमी मफम अनिमकता महै मरोंग थानिंग अमा थाबदा तोंगान महाउ सेनब पोथोक ओइब ngami चिंसाक लेतब लमदमदा सना लुपा कोंदुने हिंगब यारोय लमदम असिगी तुंगी लाइबक लेपनबगी दमक हॉर्टिकल्चर सेक्टर दा हेना माई ओनसिलसी हाइखी अखोई डेस्कटॉप ओइना थारगा मदुन पैसादु चेंग चा कोनबिया पोट अमने मदिना मदम जंक्शन बदी अखोई लेमाई से पृथ्वी लेमाई से दा अखोई पोखरोबी जंगल से सुखदरकनी thereby environment destruction मदु खरा मदु इम्पैक्ट हंथरकनी हाइबदो समझगे Assembly na pass tokiba bill ahum hill areas committee ga tanaramdabana ADC members singna bill ahum ge mayok te lai haina Urkhul Autonomous District Council ge chairman Dr. Yaron So ngalung nangasi Manipur press ka da pangthokba pamusing unabada phongdokre Santel Chursanpur Sadai Hill Sanapati amadi Tamelong ADC sing su saruk yakiba mifam majuda makhatana haikibada article 371 clause 3 gi matung ina tribal gi lam konsingadaba thawak khudimak hill areas committee tanagadabani haiba wafam manipur sarkar na thawaidabadagi tribal singna bill ahum gi mayok talaibani manipur sarkar na hill areas committee gi mapangal matiksana pibidaba amasu mathau tawhandabadagi tribal sing kham thengna wahalle hill areas committee gi mapangal leitrabani na adc gi mapangal leitre सरकार ना डिपार्टमेंट कुनगा हुमदोय एडीसी दा सिनरे हाइना ऑर्डर थोलबसु एडीसी के मेंबर अमता तानम दना थबक तौरे एडीसी के मेंबर सिंगबु कांग्रेस अमदी कांग्रेस नतबा हाइना खाइदोक्तुना थबक तौरी कांग्रेस नतबा मेंबर सिंग मिराय बिरे एडीसी मेंबर सिंगबु मथौ तवहनद्रबदी सरकार दसु हेना खुदोंसा दबा थोरखिगनी हाइखि Now, actually, the Autonomous District Council's problem is also, generated from the neglect of Article 371C, where the Hill Areas Committee has to be empowered by the, Manipur Legislative Assembly. But Manipur Legislative Assembly has also, bypassed the Hill Areas Committee in passing the 3 bills. It has not been empowered fully, and then, as the Hill Areas Committee has also not been empowered, the Autonomous District Councils are also automatically not been empowered. So we have a problem. The Autonomous District Councils are also not properly functioning. Why? Because the leaders councils have also not been empowered by the government of Manipur. That is why we would like the government of Manipur to empower the Hill Areas Committee as well as the Autonomous District Councils, so that the interests and welfare of the tribals are looked into by these bodies. Amaromda handakta assembly da pass tokiba bill ahum ki matangda Manipur da warusin ama puraktana Delhi da salaga haijarubana karisu kanaba purakloi hena charangnaba thokani haina National People's Party Manipur gi president Thangmilen Kipgena pamisina phongdokre ngasi MG Avenue gi hotel Yasna complex leba party office da pangthokba pamisinga unaba amada general secretary CS Azang Khongsai amadi atailu singba singsu saruk yakhi Thangmilen Kipgena makha taraduna bill ahum assembly da pass toba matamda hill area committee tanaramdabadagi iho hawroktuna miyai mapan gi asiba haksang hojik su mokta leiri phibam masida all political party ge mihut kangbu ama Delhi da chatpa haiba asi yamna nganmalli yanadri ba wafam phajana sengdoknaraga puna magna yare haiduna Delhi da chatpa orabadi mai pakani Bharat ki president bill ahum gi matang da ayaba piraklabasu irang thokani piraktrabasu thokani yelhomi kannaba lokotpa thorang khudima kananasu yeloi tawriba thabak khutau sina pendaba poknabani all political party gi mifam da party asi yauna ba hairak tabana Delhi chatpa gi phirep sogat loi haikhi hojik ekoi gi solution ba leba tare president ki table da hojik ekoi gi bill ahum se tadun leri ekoi na pam ba bill su ekoi na pam ba the bill de ke ekoi na pam ba Manipur da santi ma lihat kisi solution jingi tamgi sumai to ba ma ai batang tawa ma le ra du chat patara di ekoi na pam ba su phangani Manipur de su solution peace to phangani ai ui tengah chakani jingi kambu na amuk sarakani
irang se dum amada hunjin bagu amada mu hunjin bagu adu ki type to le re ba solution achum ba ma ekoi esi tore de manipur ki dama phagani hai bagi wakhan le ta brai Assembly na pass takiba bill ahum ge ayaba pihan nabagi damak center da taksiluna ba political parties singi mihut kambu ama thanana ba political parties singi mifam amana warep laukiba thawong all tribal student union asumna kanna yaning da ba phongdoklei miyang sanu ubang ngam da ba legislators singna hill areas committee tanaram dana bill pass takiba asi laibak thibani miyoi mapan hozik aroi ba mathom mangam pangthok tana leidiba asida bill asigi maikai da leiduna political parties singna campaign toba haibasi chuna daba thawongni haire mayang infal konsa makha lekai da handak thokiba pamdaba thodok amada yum traga matoi mai sakiba amade miyoi kaya nongmaina panduna sowan kiba thodoki matangda sarkar ga yanakiba wafam sing adu tha amagi manungda thabak to onthok lagani haina Infal West ki DC Geoffrey na thajaba pirakpadagi mayang Infal Coordination Committee na tangtra ni toigi ayuki pung manga dagi pung kontra taruki Manipur ban chathagani haina toram adu handokre Education Minister Dr. K.S. Ratan Kumar gi Babu Parada Labor Official Chamber da Minister Ratan Kumar DC Geoffrey amadi Coordination Committee ge General Secretary Maibam Calendro yaun apun mamipam pangtho labama tungda yanaba asi purakhibani miyam ya pa masing thabak ta onthokani haina DC Geoffrey na phangdokhi ngasi loire ngasi report ngasi yorgani makha tarak phading ngai ga hai report ngai home na finance ka tan na ka awang watak ta cabinet ka butho ga khanna ra ngai gi amount pu khina sanction tor ka da bani an mayam sai ka kuri appeal ta jing badi kan mi sai ga ha bata masi lai ba irang si kali ga loina na within 1 month madu amni ha bi thaza basu like adu public side kitang appeal to zabadi masina mana modaka irang sakat ko copy to biganu gamai side ki yana bo khona jari adu matam chana haiba matam pan ki matam sta kuina ne sedi campaign bi to na to jake Coordination Committee ge General Secretary Mainam Calendro na hariba matam masigi manungda sab sab thabak paikhalak trabadi kari togode ge haibadu miyam gi apam matung ina paikhat kani haiki Haukiba tang ahumda Chursanpur gi Pinganzau Kuldegi Sakang Dabasing na Fadana Pukiba excavator driver ngarang asoi angam yaudana Thadorakre Sakang Dabasing na Faruba Pukau Naharup Awang Lekai Digi Kumantem Tondon Bana ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pamusinga unabada gari mapuda sel gi demand ka mari lenana Farubani Makoina Fajin duna thamningai da mangonda karigumba amata taukiba leite haikhe Tondon na Fakiba ka mari lenana semkiba JSC ge convener Saraschandra na haikibada Tondon babu tek ta kaidan thadorak pabu nungai ba phongdokhi selgi damak mi phababu yaning da ba phongdokhi selgi damakta keno harassment kiba masi madi kadem aduki mati ko amata ko kadem towi masi ma ai koi kaktagi masi thadok bi haidana jesi site gi amadi united area committee gi mai kai degi mama masu keno thunjagre bukan masi ma topi haidama thunjari Singzamai Singamakha Yanglem Lektiki Kongkham Domarendro Amadi Ningombam Awang Lekai Digi Lema Pupam Rajendra Koba KYKL Gimiyoi Ani Singzamai Singamakha Digi Imphal West Commando Amadi Taruk Suba Assam Rifles Ki Apun Makangbu Amana Fare Hairi Makoi Digi Maru Ahum Yaba 9mm Ge Nungmai Ama Chinese hand grenade Ahum Amadi mobile handset Ama Fagat Le Hairi Hauzik Ahen Mapau Ngaibu Aina Aten Break Amatang Laminasi Oza Pain Relief Ointment Khwang naba kok sikpa tang sikpa thu naba singbada sinaba yarba lipsap drop na puthok saba Oza Wanted some electronics mechanics for repairing STB set-top boxes at different places Bisnupur, Thobal, Kangpokpi, Imphal West, Imphal East Willing Electronics or mechanics may contact Secretary ISTV Network. Second state level general ability test organized by the cluster of gentlemen from class 8 to 10. First prize rupees 5,000, second prize rupees 3,000, third prize rupees 2,000, 4 to 10 position holders rupees 1,000 each. Forms available at the given stationer. Objective and multiple choice type question. Application fee rupees 100 per applicant. Last date of form submission on 18th May 2016. Competition on 22nd May 2016.
Hauzik Makatana Tongan Ba Pausing Amuk Lobisi Matam Sangalay na basenpam laitabadigi masagi makong animak fibam soksil laklaba sagolben teras hapon direktigi RK Tampasnagi ana layeng ba amadi mahaki masa anigi larik tambada mating onena ba Royal Riders Manipur mating pangkre tagelda laiba Kindergarten School da larik tamliba Tampasnagi masa anigi sahi anigi asam go senpam puna lupali sing taraga taruk School Authority da Royal Riders na kusin na kre lupali sing mari samri ana layeng bada mating onena ba ngasi Jenims ta layeng dun laidiba Tampasnagi mafam da kusin na kre loina na asa thakaya su mating PK Royal Riders Manipur gi advisor Momosa na fongdoropada awa ana tarabas singda Royal Riders Manipur na mating pangduna laklibagi saruk among oina ngasigi asisu mating pangbani Tampasnagi awa bagi phibam khangalakib ISTV News amadi lem na ana layeng gi thabak chathabada asaw mating pangliba Jenims ki director amadi Dr. Simbu Thagatpa fongdokhi Government side to then public sinau angam making pangina with the progress might take Amaramda Jenims na asang ba hidak langtak putok tuna layeng libi RK Tampasnagi mapureba Surchandra gi matakta Protection Officer Imphal East ki report yumpam odaga Domestic violence ke sumoto ke sama CJM Imphal East lakatuna ngasi sahi kaya gi matung dalwaina bi amadi masabu hanna yang lakhidraba Surchandra CJM Imphal East e nautune sorina Jenims ta produktuna Tampasnagi piyom yanghan kray unahan ba adu Jenims ki director Dr. Devin Raistrom amadi atai advocate kharasu loina ke matam sang na hanna yang latraba mapura bagi mi yang makata na amuk yang hanba famdre haina Tampasna na fongdorakle Social Networking WhatsApp Group Unity Platform of Manipur na su RK Tampasna da lupa lising tara songa mating pikre Maitai Singbo Scheduled Tribe list salhangada bani haiba wafam da yaning ba amasung yaning da basingi madakta lepak mamang thoktuna awai akum tawladuna leiragadi Maitai Purup Singi apun bagi onadi mapam sak susada mawa sak susada haiba ipa ipugi wahai singdu oregani haina ipsana fongdokle nakala ni gi oiba wafam singlup asina kupna nainara matung da Scheduled Tribe Demand Committee na Maitai Purup na Scheduled Tribe list yaw batarabadi lamdam se leminariba Scheduled Tribe list yawba yelho Purup khudimaka nungsi sanana leminaraba yaragani haiba simadi ipsana lausin bada khara wana thokle Madamdi Maitena Scheduled Tribe lista sangada bani haidonal aurakiba lisingna train toigi matamda Manipur da kundaminari ba Purup Sing maru oina Scheduled Tribe Sing apun be India gi oina leiba Scheduled Tribe Sing apun ba lup kharana kana yaning daba fongdoraki wafam laikrai hauzik odekli ba film asidi Purup ama khaktangi interest ta sangsingada ba khongjang adu Purup adugi marakta fawa yanadaba leiringai da sangsilagadi madu apun ba miyam gi oidaba mioi kharakaki oiba kholau man kiduna Asukwana matam sanga sagal liba wakalo na sigi asing ba ama khangna bagi tanza adu manghan khagadra haibadu ipsana wazai apun ba miyam gi kholau ohenna ba khona bada Scheduled Tribe Demand Committee gi su asobo thaudang lei Demand Committee na lawgoda ba kholau asimiyam gi kholau ohenna ba khona bada tangai fadada matam khara lawmina duna akhang aising kaya tasin khomjin duna academic Discourse Organization Discourse Seminar na singba Purup Singi mihut yaun asoba mifam sinduna amatu ena yanaba mod ama produktuna warep lawmina rabadi asum maikedom da khong thangjinba ngamgani hairi Amaromda Maitena Scheduled Tribe ta yawba haibusi hauzik laireba aikoi ge saktam masida Purup asina hingnabagi asoba ngaklo ama pinanaba thangjinba khongthang amani haina ki marks ke cherol amana fongdokle masina lamda masil laminari ba singmi tamigi maraka nungsinaba amadi apun bigi saktam sagatpa ngamgani wakalon sigi mayokta amadi masana masabu awang thaki kanglum ni khanjaba miyoi kharana apikpo wakalonda miyambu lana lamjing naba khonaba sumde haidi Nongpok lengak apun ba nupi lupki ahan ba mapok kumon tharam ngasi palace compound label lamja masanga da pangthokre tharamadu lupki president wai mem leima mkil ge president pi sakhi leima nupi samaj ki president ke taruni amadi atemi hu sing gelu sing basingu sarup yakhi Lubasik Secretary General and Radhamani na fongdoki bada nupi angang satharak le ba miyot mina sing thingana ba punna khona mina si mayai ka ba ni sana lamda masida pirak le ba saiteng lupasina angamat thak tek thanagani haiki Aikoi punna amutang di kunaya subu phananaba hotnabado nongpok lengak apunba nupi lumna pamje adi makhatarak pada aikoi lingjen manana amadi thongna laina iramdam Manipur gidamak aikoi
matungdasu dum lepsakhigani mamangdasu achobu thudang kaya logdung lakchari aikhoi singli de I marik ama cheli bagai de ko ima laibak de ko khongpham amatta hongwa JSC ILPS के मिया मखादा ILPS अन हन्नब हौजिक मिया मसंग सिलिब खोंजंग अचिदा कमिटी असि के सरुक अम ओरेबा स्टूडेंट यूनियन ऑफ गंगलेपांग स्टूडेंट पांगचोलेबा स्पेलिंग कंपटीशन के अरोइबा सांगदनबा मे तरा गुमदोय अमत्रा मंगाजा मणिपुर यूनिवर्सिटी के मिम्स हॉल दा पांगचोकोदरिबा सिदा सरुक यागदोरिबा महरु सिंगा मसा मसा के स्कूल कॉलेज के यूनिफॉर्म सेटपीदुना एक एमिक कार्ड सिंगल वेना लाकु मतमदा हौजिक ILP खोंजंग संगसिलिबा इमा इबेल मैरा पाइबी अमदी क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंगना मतेंग पांगबिनबा अपील तौरे स्टूडेंट यूनियन ऑफ कंगलेपाकना असोब थौदांग लौदना ngasi फावबद मियांग लोइनना खोंजंग संखिनुना लाकली हाइरे सदर हिस्टा कमांडो थंबगी मतांग JSC सांतिपुर की अपाम करिनो हाइबदुता सिंगना फंगनबा थादौ के तोंगान तोंगान बलुप सिंगना फोंदोकले ngasi मोडबुंग द पांगथोकेबा थादौ स्टूडेंट एसोसिएशन थादौ यूथ एसोसिएशन अमसुंग थादौ वुमेन्स एसोसिएशन के अपुनबा मिफम अमना JSC सांतिपुरना फोंदोकेबा वाफम पेन दबा फोंदोके थादौ बॉडी सिंगी वंगांग लोय हेनकाई सिंग सिटना JSC सांतिपुरना तालिबा महरोई नोमैना कापद सेनबा मियो सिंग फागतपा मखोई असोई अंगाम थोक्तनबगी कमांडो थंबद यानिंगदब लेते अदुबो थादौ बॉडी अमसुंग सिंगी सिविल बॉडी सिंगना मरुओइना सदे हिल्स अमसुंग सिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा कमांडो थंबद याब ngamloi सिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा कमांडो थंबद अथिंगबा पीबसी अनोब वाफम नटे गुरखा मियामना कमांडो सिंगना मखोइगे पुंसी साफगदब ओरबदी सदे हिल्स नतबा मखोइ मसा मसागे मफम सिंग लैब ताबने अमरोमदा गंपीफाई की लैदेबा इंस्पेक्शन बंगलो असि इम्फाल वेस्ट की मनुंगदनी हाइना फोंदोकेबसी यानिंगदे बिल्डिंग असि सदे हिल्स की मखादा PWD सदे हिल्स की बिल्डिंग ने एरिया से तोंगान तोंगान बा अंडरग्राउंड सिंगना खुनाई की मायोक थबक थरम कया चथरिबा असिदा सदे हिल्स के लुप सिंगना यानिंगदे मरम अदुन इशू असिग मरी रेनब JSC सांतिपुरना सेंगदोक वारोल अमा अथुबा मतमदा थमगदबनी हाइरे The Thadau civil societies constituting of Thadau students, Thadau youths and Thadau women seriously view the utterances and press statements made by the JSC against Santipur shooting incident. The people of Sadar Hills strongly condemns and object to the statement made by the JSC that Gamgiphai village is in Imphal West. And this has hurt the sentiments of the people of Sadar Hills. The JSC should come up with a clarification at the earliest. Ziribam na mapung faba district kama oiba ngamdribasi Ziri Miyamgi aswebani haiba hiramda Mairu Singh debate competition ama Ziribam Higher Secondary School Student Union sindana ngarang pangthokre Mahirui tarana saruk yakiba ahong sambam Deviana ahanba Ingudam Poirei Tombi Sanuna Anisuba Amastung Laurembam Toy Toy Metena Ahum Suba Takre